Assalomu alaykum barodalar. Ina elektromobil zaryad yakshi sanoqqa kadem ba солнечный panel zaryad giftisay. Mo xonada солнечный panel 11 kW sanoqqa kadagim. Bu zaryadagi 7 kW. Mashina zaryad giftisay. Ay 4 saat 35 minutda zaryad sad meshiday. Te 6 saat da aynan turmay kadayda. Ay ma проверка kadem. Yine ay saate inu memonen raftan vegraz zaryad. İşte 18 ta panel ay. Bugün inverterşan nişan metiyim. Hama şiriye almıyor. Meşirayda ay ya kilometre nameşa tog nametiya megen lakin konkret tog metiya. Noktimen ay oftop. Qarib 8 kW ay oftop tog umudeysan. Oz xonamonda rasxoda mebinیم. Haftaş ماشین در رفته استای نموندگیش در خونه rasxod شد استای. Oz narasidagیش ay batareya kashidi استای. این نوار صاحب خانه روان کرده بود دیدین که چقدر خشوع استفاده برده شده است برای خانه برای مغازه ها برای الکترومبیل باشد هم به مال استفاده برده میگیریم برای شما هم همین گونه سونش در کار باشد رقم ها در زیر نوار به مال زنگ زده مراجعه کنید از 3 کیلووات تا 11 کیلووات خدمات میچسبونیم ان شاء الله.